President Uhuru Kenyatta ari ugeni bururi-ini wa Italy, munini wake William Ruto ni atwarithirie na mbere kambeni cia Jubilee kaunti-ini ya Kajiado. Jubilee kuona atĩ gĩkĩ nĩ kĩmwe gĩa icigo iria cikaragwo nĩ arĩithia a mahiũ, Ruto nĩ ahinyĩrĩirie aikari aya gwĩtĩkĩra gũtwara ciana ciao cukuru cia airĩtu na anake iria kaingĩ cirutaga wĩra wa kũrora mahiũ. Hata tukiwa katika hali ya utamaduni hii, tunataka mfugaji aendelee na shanga yake, lakini aende shule asome. Kuanzia Januari mwaka ujao, kila mtoto ataenda shule na mambo ya school fees hakuna tena. Ili mtoto wa maskini na tajiri wapate nafasi sawa wasome shuleni, tuondoe ujinga, Kenya tuweke usawa, tuondoe ubaguzi. Atongoria aria mauma hamwe na munini wa president ni mahũrĩire thirikari ya Jubilee ndebe makĩũria mũingĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra nao gĩthurano-inĩ kĩnene. Wewe unaweza kupatia ng'ombe yako ati msari akuchungie, alafu jiona Arusha ikiwa salama? Abana, ng'ombe unapatia ule kijana anapambana na simba. Ndio sisi tumekuja hapa na hatutaki sisi wafugaji. Kaseri anasikia. Sisi wafugaji hatutaki tucheze pata potea. Hao watu wa court tarehe 8 wameenda nyumbani. I can assure you of that. Naguo mwaho wa mũng'ethanĩro ũtongoretio ni Raila Odinga uria uma mwena wa Mumias augĩte Jubilee ndĩhingĩtie ciĩranĩro iria yerĩire a Kenya ĩkĩingĩrio ũtongoria-inĩ kũrĩa orĩtie a Kenya kwĩyumĩria na njĩra nene gũcagũrana mweri wa 8. Nilisema vijana watapata kazi. Kazi imepatikana? Imepatikana? Walisema ati wakishika watatengeneza lami kilomita 10,000. Umeona hizo lami? Hayo yote hayajafanyika. Kwa hivyo hadi ya Jubilee ni kama kunyamba kwa punda. Oho, atongoria aya no mathiĩte na mbere gũkĩrĩra thirikari nĩ ũndũ wa thogora wa mũtũrĩre gũthiĩ igũrũ. Haha ndereti ya mbembe ya coka riko. Wakulima wa mahindi walikuwa wakisema kwamba hawalipi vizuri katika Kenya hii. Wanalipwa 2,300 kwa mfuko moja, gunia moja ya mahindi. Wakaomba serikali, leta pesa tulipe wakulima. Leta pesa tulipe wakulima. Hii serikali ikakataa. Juzi serikali hii ya Jubilee imetoa shilingi bilioni 6 kulipa wakulima wa Mexico, hapana wakulima wa hapa. Raila akwaragia ari mathiko-inĩ ma mũmbunge Francis Obongita mwena wa Mumias. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.